حبايب قلب ام حذيفه، وحشتني جدا. تعبانه تعبانه تعبانه. طبعا سافرت البحيره وجيت كمان وصورتش اي فيديوهات. فيديو واحد اللي نزلته ساعه ما جبت انا والعروسه شويه حاجات، يعني انا وهي كده جبنا حاجات وبس. ما عرفتش اصور حاجه تاني خالص، انشغلت بقى معاهم وكده وما عرفتش اصور اي حاجه. المهم ايه، انا جايه من يوم الاحد. عايزه اقول لكم النهارده الاثنين، تعبانه جدا وعايزه انام، كسلانه، مش عارفه في ايه. فالمهم لحد دلوقتي ما فطرناش. انا عملت فطار العيال بس انا ما فطرتش، فطبعا مش جاي نفسي لاي حاجه ومعايا كحه جامده، مش برد بقى، كحه. فقمت كنت جايبه لبن بقى يا جماعه، اللبن ده تحفه، جايباه من هناك من البحير. انا بعمله كده عشان بيبقى الوش بتاعه طالع لفوق لما بيطلع كده. مش عارفه ابين لكم ولا لا. احنا بنعمل كده عشان تبقى الازازه كلها ايه، تقيله، يعني لبن حلو. بسم الله. هغلي بقى ايه شويه كده ونشوف. اللبن ده انا مغيره الست اللي انا جايبه منها صراحه، بس اللبن يعني بسم الله ما شاء الله شكله حلو. انا هحط كده وهنغلي بقى شويه. ايوه بس كده. واحلى حاجه بقى بيعمل وش حلو قوي. انا خدت منها مره قبل كده من زمان، يعني من فتره، كان لبنها حلو وجبت منها لان وانا ماشيه ما لقيتش غيرها قدامي فجبت منها. هغلي بقى منه، نفطر كوبايه كده مع اي قرصه او اي حاجه، واخد بقيه الازازه ده احطها في حاجه اربوبها، اعمل بها ايه، لبن رايب واطلع منها قشطه. واللبن بقى اللي بيبقى قطعه دوت اللي بيروب بحطه في علب، بشيله في الفريزر. هعمل قرص، هعمل حاجه فيها لبن، عايزين يعني زبادي او حاجه، بطلع وبعمل بيه. يلا بقى انا طلع الفيديو دوت عايزه لايكات كتير وسايبه لكم اللي هو بتاع اليوتيوب، الصفحه بتاعتي على اليوتيوب في البايو، واضغطوا وادخلوا لايكات، تعليقات، اشتراكات، اعملوا اي حاجه حاسين ان انا بنزل الفيديو واعملوا لها قلب. حاسين ان انا بعمل الفيديو ان في يعني تفاعل عليه. انا بشوف مشاهدات كتير بس مفيش اي اشتراكات، مفيش لايكات، مفيش قلوب، مفيش اي حاجه. عايزه كده اكسب دور. يلا باي.